Nasi putih sama nyoden yang tompakan akan bebayi laman tolong sampaikan Pintu ditan si raja-raja, pintu nandu obat dan tangan
Lapegana hatina taraga sama toba pandangan amande dimanya kini dari lambai-lambai kayu dirimu di banyak tanah lonali dari sore lenah lonali dari sore bagai-bagai dayunan tibo bananan sani itu kering dari saya tolong sampaikan Sadamillah yele baruba konon koda lembar dia namanya dimana kini dari dalam
lana bajara ainam ko hati inna baruba sallallahu lasan faegan lakasan faegan tinggi nagari lakampung gugu tanpa di kota Bukit Tinggi konya paranggang dari tempuh di bawah sanjol kami nanti tolong sampaikan komandan. Mudia pada padang taro tujuan jalan Bukit Tinggi bunga nagaman menijaro lakahar musim kini tolong sampaikan lakaman tinggi nagari lakoto gadang dimu di akampung lakoto tuho arok lagi bungo lajolong kamang bayang manduang di rumpunyo tolong sampai lakonin saya. Anak orang dalam katakan nangkalan lega sungai bulu batin illa Tuhan lakama illa bansa lakama aswa lakama gadu tolong laban nagan lakoban nagan jahitlah baju 18 hari abari bagai wang badina donyo cari ilah jodoh nasamo baik yoka ami bangga sansaronyo tolong laban nagan lakarin saya. Naman daging kubang putih tambah dilirang lapanagian bungo wala kambang dilirang bulli tambah hanya jangan dirusakan tolong sampaikan lakukan sampaikan kambang bungo na kambang inay kambang nyo sadang latang ari sadang mananjina at kunyang kana kunuan ko onuri latabang tinggi sansala mahadan dan lakarin say.
Kisah daul jatim baka au haso mandulang lakate ato nangko lahani inna namedi jakka au nanti diganta bahalataban engko otonno latam bahegan lakatam bahegan Ramillahu man faika malainan sahini abadu onne nani pike tanamuakana mungkin labate makasudahanyo tolong sampaikan lakarin say sayang baju onan terjadi ini meracun hati jua kesual lalu kau lama sapadi honarang suwa namanu esa namangato tunggak condong sandi darata ulah gampunan sadaro Tampanan dari puncak lawa Allah sampaikan, sampaikan nandiran taufik tilasari
Angkat pulang nagari langang tolong sampaikan mandai Nengkarimbo mapike malam Arinan sadang tengah hari Ku sakian o tengah malam Ube sialah ka mencari Nanayahnya di rantauan baru sudah dibangun orang lihat itu orang tuang kami Nande basaya ponan tidur Nengkalam hadiran taurang Nanjam datang di bukit tinggi Nantala tadi mukobala Balai nyorami kaduhonyo Nengkoti bocah caya caci Sabayorilah kita pakai Urang di dalam nagarinya
Nyoko kata pangen loki
menanti kusuiku
toko abua tianyo kemande esurang tinggi nagari kota tanpa dilarang lapan lagi Tuhan di manyo di musim anakku badalah si rumah di kola tanjuangan buatan tukang kurang biaro di moko jalan kure tak cinta anak tengah amalan nambatan nyoba anehnya ayah kandung ni menyokin ni lepasnya rumpui tengah dan kisahkan dari suatu karena aja Allah kesenang hati nan salamu ayati ingatkan abang dan akan andang tidak
piti mangkonyo ibu bangsa latanto manggalagan
Nasi putih sama nyodan yang tompakan akan berbayi lamanya tolong Pintu ditan si raja-raja, pintu handuk obat dan tangan amanah sansai badan
lapegana hatina taraga datama toba pandana amande dimanya kini laisa lambai kayu di rimbo di banyaga tamhalo nali narisai lanhalo nali narisai bagai-bagai dayunan tibo bananan usani tukari narisai tolong sampaikan Sadamillah yele baruba kono koda lambar dia amande dimana kini larisa Hati indah baru
là sân khỏe gần là có sân khỏe gần tinggi magari makam puanggu tanpa di kota Bukit Tinggi konya paranggang dari tempuh di bawah sanjol kami nanti tolong sampaikan komandan
Ikan benar terbang engkau Allah sampaikan laku sampaikan Ramilahu ranfaika malainan sahini amaduhu Onenani pike tak namuakana Mungkin labate maka sudahanyo Tolong sampaikan lakanin say Sayang baju orang terjadi Ini meracun hati juga Kesual lalu kau Masa padihon arang Naman nuwesa naman hato Sa naman hato Tunggak condong sandi harta Ulah gampunan sadaro Tampanan dari puncak lawa Kau sampaikan Nandiran taufik dibatari Nangka pulang gari laga Kau sampaikan mandai
karimbo bapike arinan sadang tengah hari Sekian tengah malam ube sialah kau mencari nanayahnya di rantauan Iman
dân cư đang ba nhị măng luôn có đi cách niềm tin ba kê cả nay đi hết thì lướt buồn lô nam ba đi nghiêm đi phát tâm Patah sama kenangan Saruh masyarakat imam Intan nyopot dirasakan Ameh mana menjadi cincin Tukang tanam menyudahan Thank you.
Padi bara soka menyadi ayat kadang dibulunya nenek hati dalam kau sayang menyuruh kebana di tali nenek lambat sembahyang sampai balun mata gantung di awang-awang tubuh lalu suam menantikan
kasih sopani irayan Tuhan ayo rumah sekolah tanggungan buatan tukang urang biaro di muka jalan kure nambatan jawaban panjang rumpui tengah sanyaram mikama dan kisahan dari suatu angkama Allah kasanang hati iya man salamu ayati inggahan abang dan akan andang tidak nama laki buki paminya nama nurkan aku tertulung kaki dan jalan kapal amatan kulah iban nabaran sadna nambah piti mangkonyo oh ibu bangsa
Lasanto Mangala
Ramadan